Okay. Nura hano yabonye akantu karimo kugenda ahita yikanga. Akomeza aritegereza umugabo. Umugabo aritegereza areba akantu kari kuzenguruka kuri sima muri saro. Nura akurungurukira hirya. Ngende Philippe Musema kweli. It is for cleaning. It's just Akangaka kari gukora amasuku muri uru rugo. Yes. Kari gukora amasuku. And it is cleaning alone. Wait, are you not the one who said you're Kora amasuku mu muhanda se? Oya. Oya. Icyo ngicyo ni ikintu cy'abarozi. Umukozi ni ukora mu rugo umushake. Umugabo ati yego. Ni bwatinze. My wife. Yes. Mugore wanjye. Dore wa mugore wa mukozi nazanye wo gukora amasuku muri uru rugo. Ikaze. Murakoze. Aricara wa mukozi. Umugore n'umugabo baricara. Mugore, genda unzanira amazi. Buretse ndajya kuyakuzanira. Ni hehe ari? Ni hariya. Umugore ariko ukuntu ari kureba uyu mukozi. Biraga. Siyanze ka kamashini gakora amasuku hano ngo arashaka umukozi. Dore bamumuzani. Umugabo agisaba amazi umukozi yahise ajya kuyazana. Umugabo arayanywa. Nukenera ikintu icyo ari cyo cyose kinsabe. Umugore arareba. You came here for cleaning. So go and waje hano gukora akazi. Nta ko gukora amasuku. Ntago ibyo birimo. Oya tuza wa mugore we icyuma cyaje kiri hariya. Amwereka icyumba arakaye ariko undaterura udukoresho twe ngo agiye mu cyumba cye ngo ahindura imyenda. Dore uko yasohotseyo yambaye. Umugore aritegereza. Iwanyu we makaku kasiya. Ngende Philippe Musema kweli nizere ko dukuru nk'utu dusekeje.